wacu. Turakuramutsa Mariya Mubyeyi ugira ibambe, jya utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. None kuwa kabiri tariki 15 Nzeri 2020 turahimbaza Bikira Mariya Mubyeyi wababaye. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 5 murongo wa 7 kugeza ku wa 9. Bavandimwe, Kristo mu gihe cy'imibereho ye yo ku isi niwe wasengaga atakamba mu miborogo n'amarira, abitura uwashoboraga kumurokora urupfu, maze arumvirwa kuko yagororokeye Imana. Nubwo yari mwana bwose, ibyo yababaye byamwigishije kumvira, maze ahamariye kuba intagereranywa abamwumvira bose abavira mu isoko y'ubucungurwe bw'iteka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 31. Nyagasani unkize ugiriye impuhwe zawe. Ivanjili yanditswe na Yohani umutwe wa 19 murongo 25 kugeza ku 27. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe iruhande rw'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina na nyina wabo Mariya Mukakilopa na Mariya Madalena. Yezu abonye nyina ahagaranye na wa mwigishwa yakundaga, abwira nyina ati, "Mubyeyi, dore umwana wawe." Abwira na wa mwigishwa ati, "Dore nyoko." Guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana iwe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yezu Kristo akuzwe bana ba Bikira Mariya. Tugende ku masomo atagatifu kuri uyu munsi mukuru duhimbaza Bikira Mariya Mubyeyi wababaye, Notre Dame de Douleur, turazirikana ku kamaro k'ububabare mu mukiro wacu. Iyo duhimbaje umutima mutagatifu wa Yezu, bucya duhimbaza umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Iyo mitima yombi irafatanya, umwana na nyina, imitima iva mu inema zikiza abantu. Ejo twahimbaje umusaraba mutagatifu wuje ikuzo, uhita ukurikirana n'ububabare bwa Bikira Mariya. Iyo minsi yose igenda ikurikirana, hamwe Bikira Mariya akabanza, ahandi Yezu agakurikira, cyangwa Yezu akabanza Bikira Mariya agakurikira. Ni uburyo bwiza Kiliziya umubyeyi wacu idufasha gusobanukirwa bishyitse isano ikomeye kandi idakurwaho y'Imana na Bikira Mariya, ya Yezu na nyina. Ntawe ukunda umwana ngo yange nyina, kunda Yezu na Mariya. Ari imibabaro ntawe uyicuranwa n'undi, ari ibyishimo bombi barasangira mu mugambi wo gukiza abantu. Byumvikane, iyo Yezu ababaye na Bikira Mariya abababaye. Nk'umusaraba Yezu arawuheka ku rutugu na Bikira Mariya akawuheka mu mutima, bagafatanya bombi. Iyo Yezu yishimye na Bikira Mariya aba yishimye. Iyo Yezu azutse, umutsindo wa Yezu ni umutsindo wa Bikira Mariya, ni n'umutsindo n'ibyishimo ku bantu twese twacunguwe. Bikira Mariya na Yezu ni ndatana. Umusaraba ufite agaciro nk'ikimenyetso cy'umukiro, instrument de salut, n'ububabare ni ikimenyetso cy'umukiro. Hari kubabara kwa Yezu, kubambwa ku musaraba no gupfa, ariko akazukira kudukiza. Ibyo bihe byose bakabisangira na Bikira Mariya mu mugambi mwiza wo kuducungura. Mwarimu Gatigisimu yigeze abaza umwigishwa ati, "Ni ryari Yezu yaducunguye?" Kubera ko bari mu gihe cy'igisibo, umwigishwa arasubiza ati, "N'igihe dupfiriye ku musaraba kwa 5 mutagatifu ku isaha ya 9." Mwarimu yashimye uyu munyeshuri ariko amuha amanota 5 ku 10. Nuko uyu mwigishwa abaza impamvu mwarimu amugenzeho akamuha amanota make kandi yumvaga yari kumwuzuriza. Mwarimu aramubwira ati, "Dore igisubizo cyuzuye. Yezu ntabwo yaducunguye kwa 5 gusa, ahubwo ubuzima bwa Yezu bwose bwabaye incungu yacu. Incarnation, apostolat, passion, mort, resurrection, ascension." Kwigira umuntu kwa jambo, uko yakuze, uko yakoze ubutumwa, uko yababaye, agapfa, akazuka, akajya mu ijuru, ndetse na n'ubu yarushijeho. Ari kumwe natwe, kuducungura ntibyigeze bihagarara. Ubuzima bwa Yezu bwose bwabaye incungu y'abantu. Gucungura abantu ntibyahagaze, nk'uko twabizirikanye mu isomo rya mbere. Bati, Kristo mu gihe cy'imibereho ye yo ku isi niwe wasengaga atakamba mu miborogo n'amarira, abitura uwashoboraga kumurokora urupfu. Bavandimwe, imibabaro ya Yezu ayisangiye na Bikira Mariya, nk'uko twabizirikanye mu Ivanjili y'uyu munsi. Bati, iruhande rw'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina Mariya. Ari nabwo Yezu yamuraze Yohani ati, "Mubyeyi, dore umwana wawe." Abwira na Yohana ati, "Mwana, dore nyoko." Bikira Mariya n'umubyeyi wa Yezu, Bikira Mariya n'umubyeyi wa Kiliziya, Bikira Mariya n'umubyeyi wacu twese. Nubwo ari ku musaraba byigaragaje by'akarusho, ariko nk'uko ubuzima bwa Yezu bwose bwabaye incungu yacu, ni nako ubuzima bwa Bikira Mariya nabwo bwabaye incungu yacu abantu, kuko byose barafatikanya mu mukiro wacu. Ntabwo ari ku musaraba gusa, ni ubuzima bwose. Bitwibutse bwabo bari burindwi bwa Bikira Mariya ko atari ku musaraba gusa yababaye, ahubwo ubuzima bwe bwose yarababaye agira ngo tubabarirwe. Umuhanuzi Simeoni hanura Bikira Mariya ibizababaza umutima we. Yezu bamuhungishiriza mu Misiri, ibyabaje umutima wa Mariya igihe Yezu azimiye. Bikira Mariya ahura na Yezu ahetse umusaraba, Bikira Mariya ahagaze munsi y'umusaraba,
Bikira Mariya akira umurambo wa Yezu mu maboko ye, Bikira Mariya ashyira umurambo wa Yezu mu mva. Babyeyi, ngaho namwe nimumbwire, uzi ko uyu mubyeyi Bikira Mariya ubuzima bwe bwose yahuye n'ibizazane, ingorane, amagorwa, imibabaro, kandi yari ari kumwe n'Imana? Kubera iki? Kuba uri kumwe na Yezu, kuba uri kumwe n'Imana ntibikuraho imibabaro, imvune n'imiruho. Imana ntiyatwima imibabaro kuko ari isukuriro rituganisha ku mukiro. Yezu na Bikira Mariya bo baduha urugero babanza guhangayika, kuvunika, kubabara ngo dukire. Ubutumwa bwabo ni uko bababara tukishima, ni uko bavunika tukamererwa neza, bakaturuhira ngo tubeho. Ubusanzwe iyo umwana agize ikibazo akarwara cyangwa akagira ikindi kimuhutaza ari kure, hari ubwo umubyeyi agira ibyumviro bigaragaza akabaro k'umwana we, bityo akaba yakwihutira kumutabara vuba. Na Bikira Mariya umubyeyi w'ikirenga, iyo Yezu yishimye bigera kuri Bikira Mariya, iyo Yezu ababaye na Bikira Mariya abababaye. Bakristo rero twubahe Yezu na Mariya, baraye rwantambi amanywa nijoro baruha ngo baturuhire maze dukire. Nubwo abana bamwe hari ubwo tumera nka zangwa zitumva imiruho, hari ubwo natwe dutumva imiruho y'ababyeyi bacu. Burya iyo twishimye, iyo tubabaye, Bikira Mariya arabyumva. Umunsi umwe umwana w'umukobwa wigaga muri segonderi, iwabo bari bakennye, ariko bakagerageza kwirya no kwimara, bakigomwa yewe n'umunyu kugira ngo bamurihire. Ariko umwana yagera ku ishuri akuriza ibiciro, akajya yiyemera ku bandi abagurira ngo iwabo barakize. Cyakora abandi banyeshuri bo bari bazi ko aturuka kwa generali. Wa mukobwa wonye udufaranga tugiye kumushiraho, abuze gato ngo asebe, nuko yandikira ababyeyi be ngo baze bamusure vuba, bazamuzanira amafaranga menshi aguremo inkweto ya shimi n'igikapu cya fizike n'ikaramu ya biology, ngo bihute bitarapanda kuko bigeze ku bihumbi 100 by'amadolari, ngo ntari kwiga neza kubera ko atarabigura. Nuko iwabo bagurisha akarima bari basigariyeho, umubyeyi afata amafaranga ajyana ku ishuri, haburagamo ibihumbi 5 ngo yuzure. Nuko ageze mu nzira aravuga ati, aho kugira ngo umwana wanjye ntige neza, reka nongere nigore. Nuko ahita agurisha n'inkweto yari yambaye, byose byuzura ibihumbi 100. Ageze ku ishuri, wa mwana abonye umubyeyi aje nta nkweto yambaye, atangira gusobanurira bagenzi be ko ari umukozi wabo wohereje ngo aze kumusura. Nuko umubyeyi n'ikiniga cyinshi ati, mwana wanjye, nje nambaye nta nkweto mfite, nanjye singe, si ugushaka kugusebya. Nageze mu nzira ngurisha inkweto nambaye ngo wige neza, nemeye gusaba ngo ugire agaciro mu bandi. Wa mukobwa abyumvise araturikararira, asaba umubyeyi w'imbabazi kandi ajya yamubwiza n'ukuri kose. Nuko rero bakristo, Bikira Mariya na Yezu bemera gusaba ngo tugire agaciro, bemera kubabara ngo tubabarirwe. Amakaramu, inkweto n'ibikapu bya shimi na biology na fizike bishushanya amananiza, amacenga, amanyanga dukoresha tubeshya Bikira Mariya, ariko we agakomeza guturwanaho no gutuvuganira ubutitsa. Hari ibyaha byinshi dukora tukababaza Bikira Mariya. Uyu ni umwanya bakristo wo kumusaba imbabazi. Twirinde kwiryoshya twishimisha ngo tudamarare kuri iyi si, twitwara nk'abana b'abategetsi bakomeye, dukora nabi, ahubwo twiyoroshye tubabarane n'uwo mubyeyi tumufashe gukiza isi. Twubahe kandi twibuke ko hari abantu benshi birirwa iminsi bakarara amajoro bahangayika ngo abandi bagire umukiro, ngo abandi babeho, ngo abandi bagire ubuzima. Ese ngewe ndi muri abo? Cyangwa ndi mu batumiza ibikapu bya shimi? Bikira Mariya Kibeho yabihanuye neza, agaragaza agaciro k'ububabare mu mukiro wacu. Ati, ku mukristo ububabare ni ngombwa kugira ngo azagere mu ikuzo ry'ijuru. Ntawe ugera mu ijuru atababaye. Umwana wa Mariya ntatana n'imibabaro umusaraba. Kubabara kandi ni inzira yo guhongerera icyaha cy'isi no kwifatanya na Yezu na Mariya mu gukiza isi. Ni byiza kwakira no kwemera n'ibyishimo imibabaro yose, kwibabaza no kwigomwa kugira ngo isi ihinduke. Amen. Bikira Mariya Mubyeyi wababaye, udusabire. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.